Pozor! Môžeme? Action! Jau! Taký jan. A dnes... Poď na to po schodoch. Ale ideme čo? Po schodoch! Po schodoch! Po schodoch! Ne, fakt. Bola mi hlavu. No a čo? To, aha, o ten kameň hlavu a potom... Tak s tým dávaš jebne. Do listia, to je ono. Do listia! Do listia! Do listia! Už si zajebaný. Som jeho oné vodič osobný. Po schodoch! Po schodoch! Nerobte mu kokoču. A zjebte ho! Takže toto je bratislavská výtržnosť detí z Kalinčákovej školy. A to je koniec. Ja idem do školy.